Zamisli da neko uzme dve sile koje u suštini rade suprotne stvari i spoji ih na samom početku zodijaka. Ne negde na sredini ciklusa, ne kada je priča već u toku, nego na mestu gde sve počinje. Saturn. Princip strukture, granice, vremena, posljedice, realnosti. Neptun. Princip rastvaranja, vere, iluzije, kolektivnog sna, mistike i zablude. I onda ih stavi u Ovna, u znak prvog impulsa, prvog daha, prvog ja sam. 20. februara 2026. godine Saturn i Neptun su egzaktno spojeni na početku Ovna. To nije samo tranzit, to je reset tačka. To je trenutak u kojem se susreću granica i bezgraničnost, forma i magla, odgovornost i san, na mestu gde nastaje identitet. Ako si ikada osetila unutrašnji sukob između onoga što želiš i onoga što je realno moguće, ovo je kolektivna verzija tog sukoba, ali uvećana, pojačana, istorijska. Pre nego što uđemo u psihološku dubinu ovog aspekta, moramo da razumemo njegov ciklus. Saturn i Neptun se susreću približno na svakih 36 godina. Poslednji put egzaktna konjunkcija dogodila se 1989. godine u znaku Jarca. Jarac je znak sistema, države, institucija, struktura moći. I te 1989. godine počelo je urušavanje velikih ideoloških konstrukcija. Srušen je Berlinski zid. Istočna Evropa je izašla iz komunističkog bloka. Baršunasta revolucija u Čehoslovačkoj. U isto vreme, u Kini dolazi do brutalnog obračuna sa protestima na Tiananmenu. I tu već vidimo simboliku. Saturn-Neptun u Jarcu razotkriva iluziju sistema. Neki sistemi se ruše jer više nemaju unutrašnju istinu. Drugi se brane silom jer ne žele da priznaju da je mit potrošen. Ta konjunkcija nije samo promenila političku mapu sveta. Ona je promenila psihološku mapu kolektivne svesti. Ljudi su prestali da veruju u velike ideološke narative. Počeo je postmoderni cinizam. Počela je era u kojoj se istina relativizuje, a identitet postaje lični projekat. Ali 2026. nije u Jarcu. 2026. je u Ovnu. Ovan nije sistem. Ovan je impuls. Ovan je početak. Ovan je ja postojim. I zato je ova konjunkcija mnogo intimnija. Ona ne ruši samo spoljne strukture. Ona ruši način na koji se identifikujemo. Psihološki gledano, Saturn predstavlja princip ega koji mora da se suoči sa realnošću. Neptun predstavlja kolektivno nesvesno, arhetipove, idealizacije, projekcije, sve ono što nas nadilazi. Kada se spoje, dešava se jedna od najtežih unutrašnjih lekcija, suočavanje sa sopstvenim iluzijama. U Ovnu to znači suočavanje sa iluzijom o sebi. Ko sam ja bez projekcija? Ko sam ja bez uloge heroja? Ko sam ja bez maske borca? Jung bi rekao da je najopasniji trenutak kada ego poveruje da je on sam arhetip. Kada se identifikuje sa ulogom spasitelja, proroka, revolucionara, mučenika. To je inflacija ega. Saturn-Neptun u Ovnu može da proizvede masovne identifikacije sa mitovima, ali može i da ih razbije. Ovo je aspekt razočaranja, ali zdravog razočaranja. Razočaranje doslovno znači skidanje čarolije. Neptun stvara čaroliju, Saturn je skida. Ali ako je ispod čarolije postojala istina, ona ostaje. Ako nije, sve se raspada. Saturn u Ovnu je težak položaj.
On traži strpljenje u znaku koji želi brzinu. Traži disciplinu u znaku koji želi impuls. Traži odgovornost u znaku koji želi slobodu. To znači da mnogi mogu osjetiti frustraciju, kao da želiš da potrčiš, ali te neko drži za rame. Kao da imaš viziju, ali moraš da je testiraš u realnosti. Ali tu se gradi zrelost volje. Neptun u Ovnu donosi idealizam borbe. Donosi osjećaj poziva. Ljudi mogu imati snažan unutrašnji impuls da započnu nešto novo, da se bore za ideju, da promene život. Ali bez strukture, taj impuls lako postaje haotičan. Zato je ova konjunkcija pitanje: da li tvoja borba ima smisao ili je samo reakcija? Jedan od ključnih psiholoških slojeva ovog aspekta je projekcija. Sve što ne želimo da priznamo u sebi, vidjet ćemo napolju kao neprijatelja. Ako ne prihvatimo sopstvenu agresiju, vidjet ćemo agresiju svuda oko sebe. Ako ne priznamo sopstvenu zbunjenost, optužit ćemo druge da nas lažu. Ako ne prihvatimo sopstveni strah, proglasit ćemo ga tuđom krivicom. Saturn traži integraciju senke. Neptun rastvara granice između unutrašnjeg i spoljnog sveta. U Ovnu to može proizvesti kolektivne talase besa, ali i kolektivne talase buđenja. Sada ću proširiti prognozu po modalitetima detaljnije, jer tu leži konkretan deo priče. Za kardinalne znakove Ovan, Rak, Vaga i Jarac. Ovo je direktan udar na osovinu identiteta i pravca. Ovan će biti na liniji fronta. Ovo je reset lične definicije. Ako si Ovan ili imaš planete na početku Ovna, morat ćeš da redefinišeš ko si kada se maknu spoljne potvrde. Ovo je test autentičnosti. Ako je tvoja hrabrost bila maska, ona puca. Ako je bila istina, ojačaće. Rak će doživjeti konflikt između privatne sigurnosti i javne inicijative. Može se pojaviti osjećaj da moraš da izađeš iz zone komfora, ali uz strah da ćeš izgubiti emocionalnu stabilnost. Uči se balans između nežnosti i odlučnosti. Vaga će preispitivati odnose. Idealizacija partnera ili poslovnog saradnika može se raspasti, ali to otvara prostor za realniji, zdraviji odnos. Ovo je lekcija o granicama u ljubavi. Jarac će preispitati strukture koje je gradio godinama. Karijera, autoritet, status, sve to može doći na test. Ako je građeno na iluziji, puca. Ako je građeno na vrednosti, postaje snažnije. Za fiksne znakove Bik, Lav, Škorpija i Vodolija tema je stabilnost pod pritiskom. Bik će morati da redefiniše pojam sigurnosti, finansije, vrednosti, odnos prema materijalnom svetu. Sve može doći na reviziju. Da li se držiš nečega iz straha ili iz istinske vrednosti? Lav će doživjeti test ega. Ovo je trenutak kada se vidi da li vodiš iz autentičnosti ili iz potrebe za aplauzom. Ako je tvoja kreativnost stvarna, ona će se produbiti. Ako je bila samo slika, morat će da se transformiše. Škorpija prolazi kroz duboku unutrašnju transformaciju. Ovo je aspekt koji razotkriva potisnute strahove, kontrolu, ljubomoru, potrebu za moći, ali ako se integriše, daje ogromnu psihološku snagu. Vodolija će biti suočena sa raskorakom između ideala i realnosti. Kolektivne ideje, vizije budućnosti, tehnološki i društveni koncepti, sve mora proći kroz filter realnosti. Za promenljive znakove, blizanci, devica, strelac i ribe,
Tema je mentalna i duhovna jasnoća. Blizanci će morati da razlikuju informaciju od manipulacije. Ovo je vreme filtriranja. Devica će učiti da kontrola ne može zameniti veru, ali disciplina može pomoći da se sačuva stabilnost. Strelac će preispitati svoja uverenja. Ono u što si verovao može doći pod znak pitanja, ali to vodi ka zrelijoj filozofiji. Ribe završavaju dug ciklus idealizacije. Ovo je kraj jedne epohe i početak inkarnacije sna u realnost. I na kraju, Saturn-Neptun u Ovnu nije lagan tranzit. On je inicijacija. Ako je 1989. rušila spoljne zidove sistema, 2026. ruši unutrašnje zidove identiteta. Ovo je trenutak kada san mora da postane odgovornost, kada vizija mora da dobije strukturu, kada hrabrost mora da postane zrela. I možda je to najvažnije. Ne traži od tebe da odustaneš od ideala, traži da ih odrasteš. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju, do sledećeg susreta, ostanite radoznali i nežni prema sebi.